ba a genuine al ahokpet ko pima hula bang si ile to king no hala bang kene respect o ilo hala bang Islamic isi bang non PGR la pen VGR alam laso aputhak pen itung non iprang long PC claim si laso puthak ke mejima hala bang le tung discuss na sir lasi number 1 bang ke lapu autonomous council team Karbi Anglong BJP a party itu labang ke step to step ke lagi claim bom lo lakin itu time against the white paper paklang lo lape hadat tami fencing ki claim ya phanta la tender pilo lahai lagi continue dam bom lo case do bomang box kami sita lasu angbong penon case do bomang bong pen bang ke adhe ki claim undo adhe ki claim undo lake khorsing teron da chini lake litsong da chini laken angtong da chini lapen si angtong kan nilami thak angtung do nitu aprang case do bom hut corruption against alam thipen achuchi soidu ke nitung ki pu bangke alang nitung ki pu bangke nangli individual lapen nangli songamen pen bangke nangli ajat le claim da claim hot Sami nangli tum protestamen pen ni karbi pu amen la karbi pu pen amhang sender ke theng bang bangke lason ni claim ri pu ba karbi pu aphan ke majukta akahenu akam claim nang ni labang pa clear ni nang tum chi song da pu aphan da thanga turun de sitame la alang ni karbi pu pen amhang long sender ka chi theng hula bang e chokche nang ko matlo karbi akhai bang sender pen theng bang nang komat lo karbia khai phan nang king oba leke pa ye ba hula bang si la penan par ke non bang ke kopiang deng lo ke bang ke ultimately ke claim nahi akam si tum chingwai ni non la tum lo press meet abota tin nang lilang tha mane solution ki pike ave ultimately ke halaso phangchual long le sita ultimately ke claim e karbing lo autonomous council na se claim no mati halada ta churu dekhe hadak ta kache krong ikan sing matha nitung de chesong pa nitung sila son pa sing chun pe sa court pe na verdict pe thike log action claim fit lo mate lasi non ta lahai la angbong alam ke pading dam angbong alam ko pini ke claim dam angbong alam ko pini kaning jedam bangke lake itu mangbong kachipu khancholo lake press media tingai nang ne lake mentuni itum chipui de chipunang la bangke Sitame nona bangke rathan ke pamanghu pusipo rathan ke pamanghu karilo rathan ni clear lam thalo empen white paper bangke latum hanne gron chot kali ke ang tona rathan daron lo white paper long PPC claim ma lapel la sodim long aku Karbing autonomous council tunge isi session la endo thula all party all organization la tumhan doana tumhan et angbong penta komane ko pine session ni pibang dolang la sodim sila tumhan da approach mati Karbi chingrum take that Karbi ka chingrum bosi ni tumana pudet ko Karbi ka chingrum han lagi pudet karilo Karbi ka chingrum long chingrum take that pusila tumani pulo Athe people lo PGR pachun ke isia party kalilo isia asong kalilo government chot kali that social organization atum student organization atum women organization atum anda dak chingrum pet nahi puwa joini si hada ka chingrum pet lo mati Aku nona bangke Karbi chingrum thekte bolo de alang tumsi chingrum thekte lo la bangke rata tum bang ge mati la puna do pol pen isi ki pu do thulang angtong si pu la solam the litsong e thang song long ta gali ge ko rat apartment si karta litsong la 24 plus long la do no mati nona lang ko pia song ne ge sengi pu bang ni chini he pini ke individual ben si alang li ki claim pu ta mi ne ta song ne dono mati alang ta 24 plus men ta alang lita ar jab dunlo policy di non 24 plus no avidat ne pini ne ke chini de la lage sita me ajab no pele dono ke claim non sita me claim no laso ke claim apu thak pen bage a solution riji bulote non ke la tume council pen hang sita council pen chingki nang kusta o nitum ke chingki dum de nitum ke laso mane isia committee la high power committee long da nitum dum de nitum ke pressure group ta ho Ante ai suzi pachun fancy claim ma itu pressure group isi kason pen separate aku another one confuse ka kuri fancy itu ma kinangi lasi lason mane jo min ene mane ko son lo ali kawi alam he ali kawi alam laso kaning je thap
laso abangke lake mane non bagi kaninje bang ington sinelo repeat alam matila sitak itung kiklemi ko pilo itung iklemi bangke non na bangke nang tum ta high power committee long do noi puka long tina press meet ta keninge dolo dak do no laso dim long persuasion pino hoda hadak pidu non jong si lason gali son si klemi pulote lason pudu non tahala takali mati intention bang opilo ante intention bangke jong si ninghang jong si party ke sengi phan jong si ninghang pulote la ke bele interest le dakin itum pudun thai we alang party klemi phan se interest alang platform avdelo ma platform chi ri phan la bang le bele ka metar le same PGR la pen VGR issue bangke time against appeal lo dake song la chipuna ngelo puelo hol high power committee pen dake party la chipuna ngelo poda high power committee long puelo dake dhorom amen la chipuna ngelo high power committee long puelo dake KSA dake thom pri alam same dake isiwek na po polo dake tum chipuelo lasi non bangke chingrumi pute hodak si chingrum nang po lasi puna la pen non tim karbi ang long tum phan adhe lead song bangka ningje CM sarke amhang thek ko si laso PGR VGR alame ki klang pulote amhang thek ko aprang posi alang li ke laso ninge posi non election thek thelo puninge dak thapo kaninge ta ho chiklik thapo bang lit song manta nang li ke karbiara da phan pinyan isibak ke pachun pi buke lit song ga chi song buke ne thek long lela lit song je karbiang long arada farman karjapi dun aisu isibak chun develop gene theklong lela tame CM along bangke akichun do pini ajale punon MLA asip priya angong pe MLA asip phoke ban daglang lason thot thak si development akam along non dak itum all India pen football pathun set I league pathun set stadium sta alang li ke klempon lo lason dak thak dupik la alang phan pangbari pulote lit song ke thangna ta ke claim ke pachun pida wilang mati lase adhe kalam pen laso isu ke CM sar ke arni sida pupelang je ne ke laso isu pen bangke claim kilo pukan je doma ready bosi ke claim phan ready antor kali claim bom dam bom lang isu si dam bom lang laso phan ake badha dun bangke alang litumlo mati lase chi pangbar du ritha ko bang litu bang nitum ben ya level pangbar ke lage chok le the CM along non jong si nang li ka chipang bardun pulote nang li CM sarban kipu ka chipang bardun bangke nang ho chiklik datha first ke athe nang li ke pini non si ke chengula CM sar ke claim ke pachun aki ong ke nang li hisab tha alang li tum ka chesong alam pen ko pine karbiara da fan laso divide ke nang ni ko ba kache song amen pen non ta pulo karbin te karbi BJP long kito tum ta karbi mati BJP long kito dat kalilo kapre ke do dim lo anta karbi lo alang tum long meeting dun te karbi alang tum long meeting dun de karbi gali ko son lapen ami thangum ta chema thari je ni tum kisi laso ke claim si correct lo bukan ke intellectual dulang da kang sai tum dulang lapen rat abang ke chini lasine karbing lo rat phan kachoning ri lapen karbing lo rat phan ka respect do karbing lo rat tum pinida chini karbing lapen la sodim long ke nilitum ta kar jab do ning proud do mane ning ke thedo je RNC নহলে RNC banke high court estum haiji high court long haider no pulote PGR VGR isu banke non team karbing long ki japon Dr. Tuliram rong hang hosi chunji tu ning thedo lasi la sodim long alang litum se kami kachirap kachito dun non ta nitum RNC ta against puke alang tuman pupe mothe ilong long ni alang thepen ke patar pak bange choklo la fe non aku isido dula jai kathara ata non ta sainik school fan la bange ke khangun lo ha lang lokso long bidam na lang lokso long bidam hotta pilo ganing je hala dak adungare long swarlo fan ke meglang no claim lapo wamen ben ke badha dun non borjan lo wanglo statement theklo lasi soinik school wanglo te upi mat se ale dojima ituma khe fan education pana level si tum pon unjima hala ke neli jot gali nale tum media tum da chini pakat lasi rat atuma fan bangke rat apan ke paching thura fan ke badha bang chokche
lapen lahai lu kacari ke tekseri apan kewan son an bangke ini tum respect nih lapen rata tum respect rata tum ke arjab tip lapen itu pacun nih lasi non lahai lit song atum lahai angto atum kare non forcing teron atum latum kan ninje asik kaprek karbing lo autonomous council team leader ili tum karbing lo leader alang li ki japon ili tum ki damtang alang li non claim pom ta ki chunpon lason theklong lapen alang li ason ki claim hai bangke ki damtang an bangke claim apra asia matumta sa non bangke ki lit check ki pachun un check ki claim thek check bangke ili tum da theklong lo lasin ning binang ne ra tum itum claim pamikanang po lapen unitedly karbi tum ke la doan ning silong ma sidunang po karbi amen pen kaching room amen pen karbi phan ke thaka bangke ili tum la so karchar ba itum chedon lu nang ne lasi claim ji ke claim un lapen claim bek ji abang fu tum long non tim karbi ang long pen ke claim pon la long si ili tum arja mon thip nahi pusi chune ripon to lasi ramang ke la lo na hok lamang ke la lo la PGR VGR putak pen ili tum lam chedan isai mate non bang ke ili tum ko son se solution ma hala bang ke alam bang ke aglu lo ludun chokche pulodang te chini ne la se hala high power committee lo ta do ni pon ta lang li tum do de la pen ka chini phana ning hang he la si nang li tum chini lo la PGR VGR movement kang thur cheng ke la ke SDC ke se tu yo se alang li tum ke claim yo si la dak non la high power committee tum under leadership of Dr. Tuliram Ronghang CM chok che det posonda alang li tum ti la so kuison bang rai si tanon ke ha achar pen chini tum de pin tum si par pan par jon kalili ka lang langdam lo te mane isi political isi upilo isi apar hem ke NGF mane political lies kuri dia rason si mandel lasi alam lelo je laso PGR la pen VGR bang ke chok ponji ke chok chi alam age atheli tum chini la prahala sarthi phangcholong le alam na huta claim lo pulo nili tum than bom lo to akapre asong tum akapre inut bhani leader ka chikro tum kalili kalang lang ni ya technically pen li tum claim dam lo claim pom lo la ta chok lo lasi nang li tum bhani si insurance lo jela so PGR pen VGR putak ta chok vekji labang ke kado ga vekar biang lo ngarat phanta pachini lo athema no na bang nang li tum chini lo hala dak ke pho tum ke hala dak ke do PGR VGR ron ke do tum case pidya da joine lasi ining the laso jasmen bang daily tum kan biang lo autonomous council a phansi li tuma advantage duji la pen laso case daily tum si haiji la haiden lo plong hala dak pen li tuma jasmen pidya lo plong da laso pit ili tum ki plung ya kamang ili tum jatsu tak lem lo pola so pit thek that po bang lage pine puta me ta no na bang ke akam chok che ko hala da case do ko ka joy ne pen ili tum jat tak lem lo lage na tum chini lo jongsi court along high court along supreme court along jikuno isia case do ko lo plong te hala da parliament along no house along no session along la so puta ke discussion masti long le kali te lage court arona masti violation po lage contempt of court do kokpo ha lasi hala sa puta ili tum chini ning lasi non bang ke je bang si case pide na puta ke ili tum jatta non ko ke ili tum chonghong na jasmen na bang ili tum high court na jasmen na bang ili tum chonghong na la pala so bang ke ili tum kar bia ke mate autono council ma ili tum si high ji hala so am adjustment bang jata pit claim clear bang alang ili tum ninje tambe non bang ke pine ason si isi political motivated hala so account claim ro lasi laso pen mane political ali dui mane political issue video na bangke athema nang tum chini lo ke orbe ka tum da hala SDC ke se youth from tum se ke orlo alang li tum da laso puta non alang tum la da do dum ko jo ne high power committee ka to be ko son man pen autonomous council pen ke or tum PP ma white paper da paklang lo alang tum chini na e polo laso puta alang tum clear no chini nang la lagi man
chini chot pollo la so white paper jela PGR la pen VGR puta ke otke pa do ga be phanta paklang khai lo ke kadu enta pin job jela ni tum ta nangi plot hada council or secretary to revenue along damo hada ka principal secretary dono la so lo ke long dam lo white paper ka do ga be ro ara to phanta ka pilo lo so lo bang ke la bang chini nangi la si la pen mane charbok top charbok kru bang ilitum mane jong hele I puchar budak ta non ko bang chok chelo athima case mosi do koklo la sili tum thankfully nangi thik son tak ta hala tak dudu colonial of the me afang eviction dam pen ington koklo ington kok pen afita ko afit kene court pen bang ilitum mana judgment bang ilitum council high lo ako phung dam lo hala dak kido bangladesia nilitum ahin pele paklar ko je ning theme non ta itu nung jitia jasman bang prote litum la jaga bang ke inson bak akam bang chokpo misen ko la jaga bang ke lasi non ta mela kisuman akhali long lean ke tenda ka fielo fencing ka do we ke claim tenda ka fielo fencing ka do we ke claim pantala pen hem ka do we ta la non akaprek kidutang no nakimike Kim dan long le hala da ke la da ke strictly autonomous council revenue in pen deng pon el hala bang ke la pena ko isiala ma second lama la no ma ko isiala mang pang da lo development la puthak lo je soinik school la prang hala da litum lang lok so long han phule long ta me hala da penta la ke development la litum han kar bia ang long pha la ke pini pela pudam lo te isia bor song hala da litum third grade fourth grade abang ke ilitum dak karbiang long ilitum long so karbia theitum si long du la pena parta la dak 80% reservation karbia atum si la dak ilitum karbi mate la dak itu inglong suara ilitum karbiang long itu long suara atum si puri long bom ta hala dak penta kado ko be complain ha athak pidam li lo la dak ta ko pakensel dalo ako non pu hala borjan long langu ko long on ki bidam mi ta dak ta lam klang ni lo lasi isidam pudam lo putela make inut bahanya lidar tuma otte plan dalo kimisana kamta mane kai ta ka kham ke tanung dalang litum ta aning hang mane jela son mane la ke kenang nang son no ta mu mam tu ne mam kheki mane lo te mi vanji pulone piana ning ke hang ta ke la ke nang ne po bang lo tang ta la ke matha dang ne pina muni lo la songa a development la pelasom ili tumhan kachari awar sai kibi soinik school nona ka prega long da non asam long nge ha da gwalpar long a soinik school lang bilodang te kopine ta ho anu so martu anu so tum hai nu dun lap popu nan tum da chini lo school hoda ke hala ke master teacher tum se ke dui hoda da ke army tum ala ke chula rong pine operation na sondra rong lu frog ya kamali lage alam tu teacher ai sab ke doji lasi hala si tame akapre lam da litum mana ko soinik school long army long ke litum phanha kopine ariana tum brahmin tum litum mana army ke the nang paman me ta litum thegam lo konta je nang li army officer long si mamji plong te hala tak soinik school long dunai NDA pen pass nangji जो कि paramilitary pina hele kacha pine fan ko lage training ilitum kene mantuma interview to po dumpo kat po hala ba ga assurance long da ka there che polong ye farma ke ilitum hala so kene soinik school long dunai NDA pen pass nai isia ta pen ang bong pe hala ledu nang gila pen hala so army officer la direct long po ilitum pilo ke the tum long da po hala dongka fra XCM khorsing tia su po borlong khorsing besupo XCM borlong kibe alang itu nilitum kese ke do hutan nilitum archu long lang di hala direct army officer si long lo lieutenant non captain am back man ne piani promotion da mo direct officer long pila long da porque tega sondop long te lai di sumana banke kamatha ka heman tapensi munitu isia odo do son kamatha ka phire phon ka phire tap pojat mana